Dobar dan dragi moji, danas je 2. maj, 11 sati i 13 minuta, Beograd, ovdje kod Sava centra. Ovo je stari taj autoput kroz Beograd, nema neke gužve. Ovo su zgrade koje se grade u bloku 20, pored hotela Hyatt, Sava centar, ulica Milentija Popovića. Često su je spominjali dok je postojao jedan Bentley. Često su dok je postojala televizija 3. kanal koja je radila ovdje u Sava centru. Često su spominjali ovu ulicu Milentija Popovića. Sad se mnogo manje spominje. Mogu malo da je ovako usnimim, čisto napravim jedan malo duži video. 2. je maj 2026. godina. Eto, može se reći da je najzad došlo neko toplije vreme, prijatnije vreme posle, ako računamo od nove godine, 4 mjeseca zime je bilo. Ja znam to najbolje, pošto sa društvom izađemo pa sednemo u park da se družimo, da popijemo neku limenku i tako dalje. Tako da evo, mogu da kažem da te kod sad je stvarno onako nekako malo toplije, prijatnije. Evo i sinoć sam sedeo u jakni, u duksu, u cipelama. Nije bilo uopšte prijatno. Ništa, to je to. Pozdrav iz ovog dela Beograda. Pa ćemo da vidimo još neki zanimljivi video, neke scene ako nalete. Ne mogu baš svaki dan sad da snimam zbog posla i obaveza, ali eto, to je to. 2. maj, to je ono glavno.